tun ahian legislative business bill pakhat sai ho me kania angai noma urban and regional development bill sani le somni panga ania tun tuma hianin leader of opposition le house leader ina he bill chungchangan thusoi kan ngai thau kan rek ho don ani member engam mozat nan soi to a opposition lam chuanin he bill hi an thlop a than ti ma ro chu a chung thu zo ka kha soi sena te po an om deu ni engai thleng don ti kan entlang don nia angai nom viau turanga yang hey Mizoram Urban and Regional Development Bill sang ni somni le panga kan han soi ho don ania a soi mai kan hoi vela kan house leader te achang to minister te po in kan chun chol kan lut veka official table lampang gallery te ruak lu tu dewa kan soi hi lo not se kan du wangin chulai te chu adot le bill soi mo thil danga po hianin kan minister ten tro om khonga khoi ma chon lo ngai thamei theya an chol re deu nge ni dar nia hian chon ron om han se ka du khop maya hei kum som thum le panga zet man nuwa voina bill ron put lunia soi ang khanin ke po ka chiar uluk via vakil sang sang te han soi chawanga kan chang tu minister pona theng ang te an lo chin chia tura kan ngaya tin mi pui te pona min lo hiat pi kan han du chu ke ni pu speaker evelo mi te hi chu atira kan soi ang khanin opposition party opposition bench kan ni rual hian constructive kan ramtan kan namtan thatura sarkar thopui kan tuma wangin kan du lo wang ni lovin ramtan namtana ron chop hi kan thop rualin a fil lai a thalo lai te kan soi sop hi kan ti tur kan duty ani wangin churam hoi zon chuan engemaw chen soipo katumani ama sabera chuan pu speaker definition section 2 subsection 1 khan development area means the planning area or the special region as the case may be for the purpose of this act atia special kha hem special kan tilo SPATIAL aintia special kha eng tinange ni o patent error nge enge katia dictionary kan ena special hi dictionary chon space lam thil van sang boruak thil ti dei khalo nia kan ZPM sarkar hi kan thian pa fiam thu tiang dewa soi surang deu khanin khovel lampo khovel pon nam be pop theina kha kan ni dewa helaya hianin regional development hi hemi leilung pian lama pu kan tum mi ti mai thei kha aom deu wang helai hi engamo patent error or typing mistake ani mai thei ti kha amasa kan soi du adot le chuanin section 2 subsection 8 khan department thilfiana oma section 2 subsection 8 khan department thilfiana ma ta hian town and county planning office aron tia apia khan urban development poverty and alleviation department atia town and county planning chu urban development and poverty alleviation hoi min ya enga tinge town and county planning kha asoi tel kher department chu urban development an yeti mai tur kha ni om tak kha ti kha kan soi le duwa tin chapter 2 section 3(1)(a) akhan declare any region in the state to be planning area or planning region the state government may by notification ti khan ya khalai kha ka ngai tu na wa kuala film khur angai don le mai he house hian kan pa sanga planning region te siam theina sarkar in thuina kan nei don hemia wang hian zoram kil sang sang atang hian khoi section sonamo hian khoi anam bil angamo hian planning region development council emo anon deal in anon press theya politician kan nia party te in thanram te lo nia engemo awangin kan namta na himlo hi nakina hian chuak pal thei awmang ti ka hlawa khothlang lama te po nam bil then khaten tun mai development council ten dila chaklama te po an dila khang a ho tang khan kan ti palang ti ka hlawa tin chu lo le chuan ka ngai la ti thalo thil om thei om fawing ka hria
นิสมปนิอาการอินทันวิเลสคาวน์ซิลอินทันดองคานินนิสมนิปนิทักษะนิสมนิปังอาคารมีมบุงละมา PTC headquarters ทุกส่วนที่พวกเขากันหัวจุมีอาชวานินพาร์ตี้ประคับ ruling party กันดีเดชเจ้าติดลิงตัวอันตีน่าอาคารนิน assembly เสนาเฮียนคิลายา SRDC big ปัวละ state act pass ตัวอันนอร์น่าอินเรมเซียมนั่นเล็กๆอังเบสินะค่ะอันไหนถูกขันนั่นโซยาเฮงตีอเพนอะไรเห็นเอามังเอ็มนำตาหน้าหิมเหลามังเอ็มตีค่ะเราหน้าหิสีอะไรแล้วมันจะเห็นกันขี้เหลาเทแล้ววะนี่จู่อังทรงที่ปวดจู่เฮงไงเห็นฟิล์มขูดเฮียงไงเอ็งทรงปวดจู่เราชานี่ไม่เทกันนำตาหน้าหิมโตกเราหิเอาอมปลังตีหิกับเราครบไหมอดดเลียชวนจับตัดชี section 5 subsection A B C D E ค่ะกันเชียระเฮลายเฮียนิน planning department นัวยตุกจิงอากันเป็นบาร์ปกติละสวยตัวลุงเลย high power committee กันได้เมกะจู่เฮ urban development มิโซรัม urban and regional development บีละเฮียนลุงเลย high power ที่ไว้คัดมาอันหลังเมียละวะ planning department นัวยไว้น่ะอันออกมาหลังตะเรงสุดเฮียนโซยิน cabinet ขานลุงเลยละมาบรวกเอามาฟังคานเอาได้ดาวนาตานกันสิลเชียงโดนอินตียมาเสตุนบีลาเฮียนไฮปวร์คอมมิตี้กันเชียดลุกอันนี้ตัวนี้ไฮปวร์คอมมิตี้ทุนในน่ะซงค่ะมิวนิสิปลาเปกวิกนะแต่เฮียนอารมณ์วิกโตมายาส่วนส่วน section 8 subsection 2อาคารอารมณ์อินเซียกวิกะแต่ส่วนอิน under section 340 of Municipal Act 2007 the Board of Councillors shall be deemed as equivalent to the Planning Committee in Board of Councillors กุตาคารข้างหมวพุนนักข่าวออกมา Vice Chairman High Power Committee ที่พวกฮีวันนี้จนได้เราเตะชวนนินหมวพุนนักตักในตัวเราตูลุงเลยละมากันนาวที่รู้ว่าพวก District มาซา Second Capital อินตินาบรัวกะอันบรัวส่งเขาแต่เห็นเฮบีหลายเห็นไปอันนี้ตีค่ะกันโจทย์เตลงาอันนี้อดเลียชวนจับตัดปลีนะ section 10 appointment of chief town and county planner ที่อาคาริน the government may appoint more than one chief town and county planner ไอ้อินเดียก็ไงตัวหน้าออกมา chief town and county planner ค่ะเอกติเงเสียมเบลเจ้ากันตุ่มเคโรdistrict ข้าส่วน town and county planner นี่ไม่เซ็ง a headquarter state capital เอาบางที่บอกเสียไอโซลมีข้า chief นี่ไม่เซ็งอาบ้าข้า town and county planner นี่ตาอังเซลังอิน chief town and county planner ที่ส่วนได้ตัว equivalent นี่ก็เสียสุดที่อังเวลาขลายขันเคลมินเองเงบอกดูทุสาบฟูเราเดียวอมเทียมตีข้าคอนซานมินิสเตอร์ขันนักกินะบินอันฟิลเฟียเสียใช้ก็เสียทีนเซ็กชันสมประกวดอาคารรำลักจุงจางอินเดียกะขัดอาคารนิน not GAD notification สางนี่เละสมเละปริยัติอาคารนิน land pooling scheme จุงจางข้าออกมา land pooling authority ข้าให้ตายัน GAD กุตาอมข้ากันสูสักทีที่ใบโดนเอ็ม GAD ขันถูเราสุดเละโดนตาเอ็มเละข้าอินกัลตาเอ็มตีข้ากันรัวอมเตละทีนsection สมประกวดช่วงsubsection 2 agreement เสียมจุงจางพวกข้าสอยเฟียง่ายเอามาข้าขัดยังง่ายกัลขัดชวนเรื่องเตี้ยเห็นโกดเคสที่สกัดเห็นอันนี้เจ้าที่ไม่เก็บโอติฮีเรื่องรัวเอาบุกันนี่ทีน section สมทุ่มเละปริยันนะ subsection 2ช่วงclause A ค่ะรีฟราคาร subsection 1 sub clause D อารมณ์เตี้ยข้าsale of land จุงจางอันเนี้ยมาฉันเอ็นเชียนี่ละอินมิลโลอันนั้นครบไหมclause D เราข้าชวน section สมทุนด้วยกัน subsection 1ข้าออกมาที่อมโลกุยข้าอารมณ์รีฟเรมเลติข้าที่ส่วนปัลอมที่อมมังเงการันตีทีน section สมลีเลยปนิช่วงfifth sentence section สมลีช่วงเวกsubsection อาคารรีฟดิกโตกโลclause ข้าออกมา clause ที่ subsection อ้วนเฮียนอมโลชิมข้ามีพวกข้ารีฟส่วนนี่
tin section samana noya khan subsection 1 clause a administrative secretary ti alo langa administrative secretary ti agin department UDNPA secretary kha administrative secretary ron tia sarkar department head administrative secretary kan nei ngai si lawa secretary UDNPA ti ve mai om kha enga tinge administrative secretary ti hi kha designation kha kan state sarkar noi om khim simem hei po hi ti sual pal aniem le o ti kha kan ngai to na oma tin section samruk le pori noya khan subsection panina first sentence khan section 1 ri fara section 1 te chu bill tirama aoma so title extend le commencement ti lamanya khabi po kha ari far sual ning ka khia khalai kha engamo a bill tharwa hian he bill hi fulo om deving ka khia tin a top te pu speaker financial memorandum point number 1 pertaining to section 71 akhan this section akin to section 47 atia section 1 chuan fan lama soya ama 47 aron soikha withdrawal of local area plan ti de nia kha financial memorandum akhanin alo omle boxia ngemo a fu chi lewem ti te kanai ni chu wa chon he bill hi kan ma mo to thatak ani chung hianin kan minister changtu khan en chiang selangin kan official te hian an hanti chho hianin engamo reference an pek le engamo kha a in kal thel atam khop maya zut mam tur taming ka hria a bill hi chu pass ngei kan ma mo to a tha khop maya a mai ra chu han zut mam lok tur khan select committee ate hian hang kal lok selangin chumi ni lo chuan pass in ti pon kan pass pi thawang cheu ke ni chuan e sarkarin in ti cha am mai ro chu he legislative assembly za omna vong tur chuan dan kan siama adik lo lai te i veilo mi ten pu speaker kan soi theu to a chung te chu nakum loka amo november thawela kan se sona hianin amendment tur hi ran lut le chuk nga langa kan dan siam amen le zung ai chuan voi khati chu han chul fel de het taila kan chul mam nuwa dule tun section chunga po hian ron lut le mai selangin ta chuanin kan pass theya amar chu sarkar lai kan nia ban tam zokin ani ang hian a o ka ti tho dot in ti chuan kan o ve mayanga a bil sim chu kan against law am mai ro chu vo in ya ram ai o thu mek te hian he house a hian kan dan siam kan pass tur hi kan dan reference am pek le adik to kem a tha em ti ya than he ngai ta kan soi hi uluk ta kan ngai to atu huna chuan ai intol rem khetang miang kan ti pon intol rem thei kha kan tu le kan support rualin thei chuni selangin select committee hian han thir le lok se lo le ma se poi lo mange ti in u speaker ka du sam kan soi ni kalo me ngai nom hle mai puchan damange nge ani hi MZP chul chok ani tong kampo thiam atu soi ngai thla kan nuam ka tia atu soi lai kalo ngai to chu ne kan house a hianin member somli an oma mi puitena kan constituency ai o kan ron thutir hian thu soi ve nga yam ti te ramle nama ve yam ti te hengi kan ngai to nga inga ria i kalo chik thina ding ve ngai manglo zona po zot ve ngai manglo te om thein ka ria chuwang chan mi puiten hei chi kang u chu tiang khopa din hun sang din hun poimo kan da to kan constituency ai o house kan on thutir to mi hring kha a contribution te ngai toila tram le thlan non tla ka niam ti te po ngai to tlangila a thalo mo ti te ka rilru lo lang ve mai ni engtin nge house leader ding don em mai chang lo kan second house leader pulal do uma do somang post speaker hey tu na kan sai mek kan bill hi department pakhat chau in the UDNPA kai noi ania UDNPA atang hian kan official te anon thu thakop maya kan opposition leader khan aron mu phalo de wani garinga kan commissioner hi tun chonu hianin champhai lampana chu angaya ambak chu kan secretary hovin am kim thavia ve ti kha kan soidu ani in ko hoi his him china
tin tun trum session a hian pu speaker bill alu thanem maya alom om katia tun ma khan BSc hi kan han thut hian bill lu ta bar hi aom ngai lova kan minister te kan tura government business tel win ni khat po sitting kan nei thiang si lova chu wang chuan in BSc kan han thut hian ni thum dai po hi bill aom ngai mang lo ni ti chuan kan nga khoma kan thunon lea kan ti ram riat thiam nein tun tu mai roi chuan in bill alo lu ne me maya chu wang chuan kan bill ta hi ni ran pa pezel do di lang chuan tuna concession hi kan extend ngai hial ni chu tiang ani lo na tu chuan ti in ni danga kan ti ngai mang hau lo budget presentation ni apo bill kan la ni hialana hun kan rena wangin chu tiang khopa tranem chu bill alo lu the kan minister tele an thopui department official zong te sunga lom thu kan soi masadu ani ten asang tu minister zom takina aron suyang khan mizoram hian za somnga le pahnih hi khopuya kan lo om ta pahnih na kanya kaini aya tam chu goa chawani ti kha kan ria goa te chu zip te ania thingtlang khwa khu omang lo tlukania chung te nena inang khat thua maya mizorama urbanization lo om nasal tukhian kanram economy min thlin le tir se kadu hle a tun ma zonga sarkar ten development scheme an lo siam thin khan thingtlang a thleng phak lem lo ni ti hi atilangin ka ria thingtlang a aizon na har sa a development am lo wangin khopui kan pan khoma aizol hi india rama khopui thangchak berte zinga mi aloni ta hiala thingtlang lam mi te kan lo ngai to tok thin lo ti hi hian ati chiang lein ka ria hetia sarkar na te kan han chan ve ta ka hian kaisu thingtlang ka pem le don ti hi ka beng khria da po hian anom thua maya alom om lein ka ria thingtlang lam hoi sarkar eng te hi kan mamol le ni ti hi za songa pani khopuya kanom to hi chuan kan pom tlan athat kan ringa ten tuna kan ngai to lai me khi sum kan mu na tur chu saski part 13 ani a hemi konga hian kan kal sak lo chuan kan don tur ang hi kan dong sak thei don lofa urban reform ani a saski part 13 noi hian sarkar masaten fanten lo dil ve to a an lo sam ve thin to na te kha ani a hei tun maya budget document kan puwa cha nu a hian part 13 tang hian in crores som ko pasari point panga bial kan mule man to a te chuan crores a hemi noi hian mule tur kan nei boka hei hi india rama hian state pathum chawin kan dong ani pakhat chu rajasthan ania rajasthan chu congress sarkar na ngar thin tun haya bjp ina sarkar na anlak tharna ania wangin an phu indu sakte ang anti ani mai omongo katia apani na chu andhra pradesh ania andhra pradesh a chuan kan hriat angin pu chandrababu naidu a chief minister a tuna NDA sarkar ding lai nungzang ru ania ani hian het ati chuan central sarkar ku atlamai don ani chutiang khopa poimo state chu ania wangin an peve boka apathum na chu mizoram kar hanni lo mai wan nei thak kan tia india ram state zinga hemi nuaya dong thei state pathum zinga ka han telve hi
kan member zom tak pupo chuate zar ning ka ria kan tho ho that wang te kan ngai ni hey tuna kan don hi man na tur kan soitan construction of complete street design from Bongkon to Durtlang Leighton atan hian crore som panga ania master plan road Champairing road atan crore som ni ania then civic amenities in affordable housing projects dia hian crore som ania then step connect designing interactive public spaces at San Mari ta hian crore som ani boka this one storm water drains and drainage within urban areas in Mizoram phase 2 ta hian Aizol Kapuitel Lovin district headquarters som ahu abdona ta hian crore som li le panga aum boka kan khopui chung sang te ti phuisui na tur ani chuan local le zel tur po an duanga thil kan ti chuan omle nai vai mai tur te po kan nei ani kha ni chuan nimin lama supplementary demand kan pass tun malam kha supplementary demand soi hi sarkar ding line an em thina opposition atangin discuss kan dil ngat thina kalphung alo tharta pu speaker sarkar lamin discuss kan chake ema opposition lamin an du manglo tlat thung tamaya ain le ling lok ani ton trum hi chu ti chuan tuna kan han soitak ba ka hian part 5 nuai hian 100 crore kan dong to tin SNS pars hi thotran hi athelu nung ber ania voina yan final from kan tuma atlem ber crore som ni zani som nga sumutura kan in nga ya ti chuan in hen singa hian kan chimlam MLA zam tak te khan lo chin cheula engineering college tui pom lo eng pom lo kalkong pom lo staff quarter pom lo faculty member pakhat ma om lo wa sang ni som pa ko prime minister an lo hon tir kha ti changkan na turin crore som ni panga point pali pakhat kan da don ni chung zong chu kan budget bua chuang man lo budget session kan nei chunga kan don bel ania heng hi nakuma kumtopa kan supplementary demand zinga lo lutur anile don ani ole pu speaker hei hi supplementary demand kha ngoro aron soita ka chon rilro lo lang zoga supplementary demand kha viable sa sang thum zali le somsari paru kania point 21 ania karin ai chonin hanti verengo tila asang katia achan chu kumdanga te kan lo thina a thel thui ma thin di te kha soya oma maro chu tun tuma point tam khop mai viable che sang thum chu tam takani enge chan le wang thadeu do chu om tho wanga rilro chu lo lang zo kani supplementary demand aron sei chota ka chon dan hi ADC te point man ve thei tura ruaman ania kan autonomous district council te point mang ve nge seng ka du sa khop mai antana thatur ania tin khop wi chung mai ni lovin regional area te thingtlang te po a huap tho dona hey kan khua ho hi a kholian le khote hi plan omlo ani vek maya masak lo tur kan masaka kalkong te em mai han siam nuwa hian khua hi din taila thaturania khua kan dina in te kan sak vek to nuwa kong kan han lai le a che pa che pin ti zau ngai na om to lovin hei hi kan rama khua zong deuh thoa kan to mek ani avan dik em tuna kan chief minister tu soikha ka lo ve em thina nia ni wai zolte oma ka tiang khanin develop tour rural areas ani mo an ni chon ngai tuna seng sela thain ka ria kan nam foi tu ten achan chu aron soyang khan mirama chonin kongpuyan sima thadawin ti chonin house site te an pe thina ni kini ve chung chu in an savek to chu bin nuwa kongpui te kan zo siam ta chau thina van tlang kong ne ga te kan in puwa khatiang vel kha ni ya
chu wang chuanin mumal takin tunan thil ti lai an bil soi lai mek po khian chu akok tawin ka ria ka ri ro lo lang zok ani ama satur ama sakhan sumle pai le boina engamot chen kha pumpel thei don ani che pin ti zau ngai na to lovin hei hi kan rama khua zong deuh thoa kan to mek ani a heng hi lo re theina turin danin a huap chia lo thing tlang khote te po hianin kan VC te hianin tran la sela master plan hi ron siam vek to sela tu na tang chuanin an mani khua master plan siam tur khan kan VC te kan NGO te an tang khom selangin an competent ve em ani chu wang chuanin mihring lo pung le zel tur hisab loka plan kan siam hi a thatle in karinga ten selui bial tu MLA zom tak puare sakhanin chief town and country planning chungchang aron soi kha ta hian VC te pontel vedang omrem chang seron ti kha ta thop khop maya rules lamin hei seron te kher tur angai ila a constructive criticism constructive contribution hi pu speaker veilama mi te an on thot thina abik takin ser lui bial tu po hian tun hun re lo te chung hian in constructive deuh hian on rot thina alom katia rem chang om chuan Bangkok lam sin hun ha chuan kan tel ngei tong ti kha purin sanga bial tu mi puida tan shela nuam viu in garing ser lui bial tu MLA ania ni chena ka soita kang khan MLA constituency ai oin mi puiten kan ron thutir vea constructive unconstructive turani te po ti teang a thakop mai kan chief minister commandant po anui var mai lom ki lom khop mai tin lunglei SPC chungchang hi municipal kan nei ma song khan kan party hinstan kan nei ya lunglei kan kalchang point press conference te kan kova kan soi fo ani HPC hi a hetianga executive order be chan ringot mai da hi tok lo ve legislate ve ngei ni selangin house hian dan siamin pas selang hemin huai hianin kan high power committee hi omseng kan du thu kan lo soi ri fo to thin ani chu municipal om mathil ani municipal om don ti po kan thephak lo khati lai khan chu wang chuan kan nei chun SPC so thuam thata development work tam tak khoi thein tin sarkar ding lai na du tuwa ati mai thailo turin legislate ngei ni se ti kha kan lo au puidan ani a chumin wa chuan municipal an lo nei ta si a ti chuan kan nei ma le kan nei nu hi chu thil alo in ang talova tuna hian kan sarkar in ren chimna kan kalpui awangin resource mobilization committee te kan handina suggestion tam tak anon thelu ta chung zinga mi engemaw zat chu kan implement to nge la implement ma bak te po kan nia chuta anon thelu zinga pakhat chu lunglei hian municipal council anei to sia HPC hi atul to love ei thiat ni ro se ti recommendation anon thelu tani tin an na tur te po in nai te nia thu nei na in chu te ang mang thiat thiam lo pal te po a ol do na wangin single agency noya om mai sela heti chuan parallel thila kal hian thil fel lo te po omanga no tho tlan zel te po a har sa theya antinan apakhata khan eng party mo lo om ta sela in than lo om se pakhata eng party mo khan sarkar na lo la ta sela khang hun te thleng han ngai to khan in report thei tak tur te po alo ni dona chu bang chuanin hei chu ding to lo mai sela municipal hi thuam chak ngai zo kilati kha kan resource mobilization committee te recommendation ania chu cabinet hian angai to ani cabinet ina ngun taka angai to in a om lo kan tilove kan committee te rot na hi
eng pahnih se thil om to sa ania ti hian kal phot ro se om ngai hian om phot ro se ti kha cabinet thutluk na ani ten municipal hrim hi kami mal ngai dan hian a om tira tanga welcome lo tu kania India independence don khan constituent assembly te an siama parliament tak kan nei ma khan India constitution duan ani chuta chuan Dr. Ambedkar ten keini ang tribal kha minron zirchianga bandoloi committee ten minron zirchianga all India level ak chuan Sardar Vallabhbhai Patel kha chairman ani ta chuan keini zofa te hi kan chevela namdang Bengali te nen hian rural na pakhata om chi an nilo custom frang tradition frang nei ani chuwangin India dan pui nuaya hian special provision engemaw siam saklova kan rural mai chuan achi lawang anni chu legal system te po fel taklo nei to sa nela le upaten thu boy anrema khovela legal system nei thaber te po anni zoka ten an traditional custom zong hi athae ema administration fel tak nei sa ni hei kan ti boy chuan adik lawang chuwang chuan he India constitution thar kan nei tur nuaya hian thut ve ngot lovin arhan pa an nam zirang te chom chunga India zalen na nuai hian anom chove theina turin 6 schedule siam sakang min ti ani 6 schedule Dr. Ambedkar te an lo van thlir thui tak emo katia tuna pudu maron soita kha kan ngai to na aom phak lawang ke ni chon mo an lo van fing tak pathian pe kani karing so the constituent assembly khan na takin an debate member tamzo khan an du lovani achan chu asang lutuk 6 schedule hi ato autonomous lutuk asang lutuk engani constitution within constitution ani ringot alom independent country within independent country ani hial alom ti khopin an soi selama ro chu Dr. Ambedkar ten thei to patran an lak zara 6 schedule hi kan lo nei ni Meghalaya te chuan state an lo nei an 6 schedule an chom zela an vai khuan tribal area an lani district council an lani vekani an buai lo mani municipal an nei chun chu police bazar area zim te khonia khuda po khuan in thana om ngai mi lo an ks an student an in than an oi ngai lova official pani khatin an en kola avai khuan tribal ramalani vekani an lal em ni kaini ro chu kan nuai bauta 6 schedule area chu pathum chau tu na hen kan nei ta tu na min ti tak ta sela 6 schedule area ni to leine tribal area ni to leine income tax in official certain in official ten choi vero se min ti ta sela heng IAS IPS vela ko tai nei zong te reservation in nei to lawang min ti ta sela til dang tam takhi tribal kan ya wang kan enjoy te hi min on nuai bo nan mang don ta selagin til local zela hian afulo mayo mange district council hi 6 schedule hi rampum huwa pa kan reintroduce le te hi athayam ti te po kan lo ngai to thina discussion forum te po kan lo bo sai to thina ni chu tiang chu ani lain poisa kan do wangin aizola municipal kandina lungleya kandin le zela ti chuan adanga po hianin din hi political nan vo zon nan kan mang chole don tran te po hi angin ka ria Mizoram tribal area zinga municipal kan nei na reng non tribal area changhal zelani electoral roll po VC a chuan Mizo tribal te chau lo chuan vote an nei theilo municipal area chuanin namdang nen vote kan nei thei vek local council chairman pon ni thei vek IMC mayor pon ni thei vek to namdang hi tu na hian a him lo wani ten sumdon na kong chung changa in regulate theina tak kan nei to bok lo chu tiang chuan ya wangin municipal kan han nei bel zel hi chu keini ho hian ngun taka kan ngai toi tha ka tia kan nam ta na himem chuai chuan kan local body nei sa te hi thuam chak tai la tun malama kan village council te finance commission ina poisa min pe ngai lo te po min pe vek to tho sia tu na hian
panchayati ras an pe kam thovin kan dong to thosia panchayati ras te kan soimoy ya heng dang te kan ramta na an siam ni lo kan man ve turan siam pon lo constitution amendment kha kan mang ve do ni chuan with amendments with modification house in truth hadin kan pass lo chuan ban turan ni mi lo ni chuti khopa min hum hal na dan an speaker kan house leader khan min lo soi fia sak thei chuanin tunan soi khanin municipal omna khanin non tribal te pon zalian vek to e ti kha tuntum local council in thandong khan so ta aizol Falkland venga local council po tram thum VC hun na po VCP thing kha rola non tribal ne te gor khali thani wa khan pai dei me kha khalai le thu soi kha in kal da bi kria kan minister zam tak pu la than sang bial kha khalai te kha enge ni han mit khil fe thei chuan kha kha chu an venga ami mal thila lo pai ani mai karinga constitution lamwang ne lovin hemi aizola municipal kan nei don khan false document wang ani chu chuania aizola municipal kan nei don khan a committee a khan min tel ve a kan election om masaber tura khan VC electoral roll i mangang kan tiani dalen lo ni ma se i mang luyang vai an om lo na turin kan tia ko ta min khin hun kan ngak nga min khin ni chuan kan chak lo nge nga chu mi thleng tal po chu thalam le kan tia he lo re tun chuan kan mang thei ta lo der ani kha ya wangin namtan hian a him lova tin aizol municipal council po kha council ani lai corporate ani ma khan trading regulation kha an han tia central YML kan trading community ho zong khan IMC building ka hual an tum ta hual an tum ni ta an tla ni kha nge na ka ti lai khan sen NP ina sarkar na municipal kan lak lai ni le na la ti chuan kan in nor boy via wa achan chu municipal ni to wang khan tribal kha trading regulation a khan du sak dan dang kha om tlat lo ma ya eng tin mo ti koi kha nga ya min ko ta min khin lo chuan khang dan te ka kan han mang lui ta nok deu chuan ya amaro chu min awareness and on nei chho ze la nakina chuan nam ang zong chuan a him lo ni ti ka soina ni development le thil dang ate pe chuan a thazok mai the he chu thei aman pe ngai hi om zela thila chuan kan balance kan zawai ngai tu na kan sem tlan nan kan soiri mai ania ti chuan in tuna kan han soi lai hi an member te non zir taima abik takin opposition lama kan member zam tak te zir taima katia pupo chuate punong ate ho te po inon bi chiang na sa lom om katia tuna kan opposition leader thutna hian rei tak lo thu ve to kania taima hi katia ni po hi ti le hona chuan chief minister tura te hian ron zuar ve ngal thei sengin thadon mango katia kalai chit kha thania in bua saina taima khop maya alom om katia in point ron soi kha a relevant vekani bu speaker kan niar san palo maro chu helaya development area shilfianana planning area emo special region emo yang ti lai taka khachu kata specialty wansang han ko tir bik vak khachu adik bik lo mayo mango space lampang mun also ina ani ve thei thowa ka development area khachu mun all om na kha ngai ve chung de po chu ni mai the nia pudu man sial ji hi cha e thu tak po soi se dot po soi se atu soi hi chu oi om bik mani chulai chu ni midang in an nei velo anei tha ka te chu sial ani soi so trap kan ngai tha zo lo ang en po ni se kan member te na helai hi fellow anti lai zong kha kan official ten ngun takin an lo chin chia vek ani chu siam that po angai le don ti kha ke ka pom ani amaro chu select committee han pele taila hun alo du dona
tuần sẽ son chunga pulut le tur hian kan in buat sai zo manangem tin pulut le don selangin engtik ni angen yang atai em toni tuna kan eng lo hi BSc an thut le chuan kan extend moi angai hial to nona chu wang chuanin kan opposition member te hianin min thethiam sela kan ngen dwa helaya part 13 nuaya saskia don tur kan la nei nual mai sia emi reform hi an dunga kan kalpui lo chuan kan dong tha thei don silo aman mo thla kani khamian ya wang khan aniang ang hian min pompui ram sela passport mai langin amendment nga ya kha arang theyang perin kan department ten kan minister hovin anon bua senga chuan ale pe ka kan pass le menga amendment bill kha aman mo thak viau le ordinance sin kan ti mai anga tuna han pass lo han chu ngot ka chuan thil ati khot lai don wangin hei chu hrethiam tlang ta ilangin aniang ang hian du thua sam lo chung hian min pass pui phot mai turin ka ngen duwa asiam that lam na ero chu chak takin kan ron thokang ti kha kan soi du ani kalome mai nom he mai khatiang tur kha ni kan thil ti to kan thil ti to ni tia ne so taka opposition lam hoi zonga han tong ai chon khatiang kha opposition lam tan po pom han wa me mani tunang chief minister to saidan kha eng poni sela an pass nge arin oma urban and regional development bill sang ni somni panga chu hei tuna hianin pusa pading le do na ma ro chu kan en chun zom to lo mayanga tikhan an thu soyang ai nom khop mai kan du tok phot mayang